Aksi protes dilakukan puluhan nelayan dan aktivis di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat petugas security berupaya menghentikan aksi protes yang dilakukan nelayan dan aktivis. Aksi protes dipicu tindakan perusahaan yang melarang nelayan mencari ikan di sekitar perairan. Informasi tadi menutup Kompas petang hari ini. Saya Cindy Permade. Dan saya Yasir Nene Ama berterima kasih. Tetap saksikan Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. di tengah konflik Israel-Iran, militer Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir utama Iran. Potensi eskalasi konflik di depan mata, dampaknya bisa berimbas ke Indonesia. This cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. My country has been under attack and we have to respond based on our legitimate right of self-defense. Business Talk, Selasa 24 Juni pukul 10 malam di Kompas TV.